Ndaiwa mundu wetagwo Philip Kimani. Oh yes. Rwimbo rwetagwo Aba. Oh yes, a very very nice song. Ega mutumia no arigano ni mwana uria eciarire. No roho kuga ndangimutiga. Those are very strong words. Yes. Tondu atumia no mariona ciana iteagwo we. Yona tio makane wana kigona ni aciara na agate. Ni tuteagwo. Kindu kia muthemba ucio. Yes. Koguo no roho kuga ndangimutiga. Very very serious words. Asante sana mundu gwitwa Philip Kimani. Gihoka ati nawe maundu maku me sawa sawa tugitungana muthenya ni Thursday. Muthenya Thursday ya tariki 8 no tuthiite. Yes. Yes, atigara kindu ta thiku 7 kana 6 tuguo tuke ningi muthenya ungijigwa ugitwo Valentine. Yeah man. Yes. Ana gioka Nairobi by the way ri uguo nyonaga ri Valentine gikungwirwo ri tiguo yari tene. Asa. Yeah. Ni ageire kuhutha o ria wendo naguo wahuthire. Tene ri wendi kana gioka Nairobi wakoria Valentine wega ri. Valentine by the way it had a lot of meaning. Yes. Yes. There were flowers all around in town. Yes. Na tongo wika by the way. No akoraga andu mekirite nguo ndune. Yes. No gacoko kona andu mathiete eri. Na utiamakanagia by the way okira muthenya uriku. Asa. No akoraga by the way mundu mene ageretie muno either na gakubia ka white na iratu ndune. Muhiki nake red riu. Kuma rugongo nginya kianda na mena kahua. Yes. Caros. Riu mathaa maya ngugicira ni undu uria naguo wendo naguo wacambicukire ri andu aingi mathiikiraga anything by the way. Asa. And it is a very normal day. Yes. Na tariu no ngithikiriria ri tene hindi ya Valentine kwero kwina Valentine kwi ma event nginya ma organize go. Yes. Ni gwakoragwo nginya na ndasi cia Valentine. Riu eterera ni ukuigua ici cia there oko ona ekenyitithanio na Valentine we. Aza. Tondu maita maingi kwakoragwo na Valentine ri. Yes. Gwakorwo kubangitwo ndasi. Exactly. Na ugakorwo andu aria nginya maracagurwo aria makuina ndasi iyo ri. Yes. Ni mundu inaga nyimbo ciina wendo muno. Mapenzi. Yes. Macoka ukaigua nginya kwina kindu gitagwo talks. Yes. Na ukaigua free wine for the first 100 ladies. Exactly. Na rose flower for the first 100 ladies. Teno kwaje gokira ha akatika Sunday. Roka Sunday. Ndikagerie gukira Sunday. Sunday gukira Sunday by the way. God forbid. Ati ukire Sunday. Gokira Wednesday. Yes. Wednesday. Till be on a Wednesday. Na da kwira mahinda macio no acoka gokauma na guku uguo. Ugathie tu kundu ta mahoteli uguo. Wakora by the way mundu by the way na baby yake mena tukuo tu tutune. Kana hi muiki we na ndune. They're having dinner. Yes. They're having candle lit. Yes. Not just dinner. Rona hara maikarete rona tu haioreirwo ni wendo na tio mariaika aza waiki aritho ningi methere angi ukona otaguo yes na marare indo njega kana ugacoka gona by the okoni marikitie kuria kiria mareherwo kwanja gikomeirio kindu gitagwo ice cubes. Yes. Gikomeirio how basket iyo ice cubes no ugacoka akora by the way ni kindu kiega. Those were the days man. Yes. Yeah. Those are the days. Na nginya no amenya muthenya ucio no wa Valentine ndio wa red. The town was painted red. Reu thaici ri. Ai mudoga ni muthenya ni mahua ndiragura mahua ma gwika atia. Rira ni cienyu. Cia wendo. Okaniai. Ni cienyu. That's not the problem. Oh, kanini hara kage kanini hare. Gwendo atwikire uguo. Koro kanini ha. Kage kanini hare. You don't see the need. Yes. No, eterera Wednesday. Ujere ndo igano gacemania no mekirite nguo ndune. Na ni ndirakwira ngiuka town in around 99 2098. How uguo? Yes. Ai. It was a big affair. And I'm telling you, on a ret what ditaga then? Yes. It was a big affair to them. No ginyo gya mekire sure that day is observed. Exactly. Ati ona mwathi mawira-ine kuria mugutinde to no urithie wira. Exactly. Later in the evening you have to either umutware dineo. Yes. Muthi handu mwamenya ego ni kuraheana twaini tu kana kwena kana event kana muinukira na mahua kana kamuinukira na mahua. Yes. That is digwisi ndire ndagura mahua. Ndi ago after 2000. Musi au no wendo wambirie gucambicoka.
Ona kwa kanini ala kanini. Ukari gwatiriri ora magukenia au. Na no muito. Ne muito tawe. Yes. Exactly. Yes. Hau ne hogweciria mburi atereire muriha ni hau hatire hangi by the way tondu urakiro ugakiro ke uria ndiramuguria mahua magwika atia na hindi uramuguria mahua ndi uronete message ya Kevo thimu-ini yake ukarigwa atiriri we na Kevo no kwa ukiamukira maita meri kwa mukira maita meri Wana matigetwa maundu macio na gutindekererio ruthingo-ini ni ma weak men ni matigetwa riu me kou ati mundu ucio ni araforce ku observe ni force riu ku observe muthenya ucio ati agure kindu gitagwo gift ni arorete i Valentine ni gift ya nini exactly ucio ngiririkane na economy teno mundu agikwira ati umurehere mahua na matieruguo Ndui niwe wamutwarire kindu uracoka kumenya atiriri akirorera nogari mugukihagira riko mutherukie kiume thubu. By then I remember ono ngiagire ihwa riri alive ni twaguraga kahwa kari hoga plastic twendagio guku town twa plastic na twakoragwo na kanyamu kanyamu kage kandikitwo love ke kanyamu ka plastic ni kanyamu ile kage ugathi ukamutwara na gakena muno furahi sana with this it has to be accompanied by money plus chocolate chocolate mahua kiheo ringi ukimugurira ringi kamugathi etha kabagi aicoke ukimwongerere na kasiguru hangiagambia hau hatiriri thi onogitwara maria manyitagwo there is no meaning to it. Ifactora no amarutanie kamwe akirora kuria uhithite mbia mahua-ini kuria uhithite mbeca. Things have really changed. Yes. Maundu ti uria mari tene. And people are no longer investing. Ura to investaga. Asa. We really used to invest. Yes, a lot. Na mapenzi. Ati ona ni urakira ukimenyaga mwaka wa mbiriria kana mweri wa keri wa mbiriria ni uramenya ni mweri wa wendo. Naguo hindi yo ni hindi ra riri. Ati weekend ungiakorirwo wina girlfriend. Yes. Na mukorwo mutironana. Umwire ndathie gicagi. Na kwire fine, there is no problem. Mimi tu nitakuwa tuko hao. Wanyita. Yes. Akwira oguo ri agukorwo nyumba. That is it. Ya guikorwo nyumba. Thaisi umure wathie gicagi. Akwira gatire wacha hata mimi basi nichukue form. Kama igwa ngorodi. Wacha hata mimi nichukue form. Na kona bize kirite kuria. Ana nyuki. Mount Kenya Safari Club. Akwira oguo. Akwira oguo umenye mundu ucio arara area ya Roosters. Yes. Kuni kwarara riu akiria happy. Yes. We na veri tigo oguo ona ngikwira ati wacha na mimi nichukue form age gukwira oguo ungituika ni wahunduka yo tuika ni wahunduka wacoka uthio murore gwake utamurire thimu mabiu reke guteithie ngwire ungimukora unjite kang'ethe as long as no amura ni wakura na akiaga kura ni uguo riu ucio no agwikirirwo nguo ndune ri kana ati kumugurira nguo ndune ya muthenya ucio no mwikirire we riu tiga kumugurira na imagine it was a big day tondu ni wakoraga nginya wabici ukona andu aria muraruta the ladies muraruta wira na we ni makuaga nguo ndune na kamuhuko exactly amaumira wira ringi 5 ri umwe wabici 5 ri agathie changing room agathie agacenjia agekira nguo ndune onacio riu tondu ona guku town nikuo kwenyewe town iyo yenyewe by the way ona akigua we odd out utekirite something great we odd out ukaga watiriri kandi ke itanekira ona ithuĩ twanekira wethaga t-shirt kairũ wethaga t-shirt gatune na kamubuto kairũ ithuĩ tiguo we used to do it a lot and now it was there na ataire panache ilitupa there is no weight mundu akwiraga atarenda arora kuria gift ya Valentine ni iriku wega ati anayo umuragia Valentine no wacoka muria thini wa kalenda ya bururi ni hathi gukwiwe ri
kana no oigate no nginya akorwo ati mutumia ni wora giftwo ati thiku ni andu amendanite ukamuria atiriri koguo thiku 600 ma 65 cia last year koguo ndirakwendete muthenya umwe tu niguo urenda kunyonia riu wendo uria ukoragwo hana nguo kiheo ndakwege ona ndakwete mbeca cia iratu kaduga ingeki katwari backward then no not backward it tondu ni amina gore ya bataire ni hindi ria wendo wari na weight yes wendo wari wendo one ti uyu wa muthoni baragaira njangiri 40 makautwekia makagaira njangiri 40 niguo njigua eva maina akiuga ekaendo kanini agagatwekia akanengera njangiri 40 something meant for just one person mundu umwe njigua eva maina akiuga mundu umwe akauza bisura akagaira andu 40 akautwekia yes na agakoragwo ari comfortable yes abawe sawa riu ni gugitega nigetha ukorwo George ndara kigura mahua makiria ma Valentine kimotho sawa na ona George na kimotho ri mangiaga kugura ri ndangiurira uguo ari kundu kungi bari matonyaga kiumiraga yes I'm telling you hakuna mapenzi Kenya hata hii serikali haikupendi wewe ni nani? There is no love left. Nakwenda kwendwo na thikari kinya ndikwendete we mundu na ige gwake uri oi ugo ramenya ri aikono nginyokane ana ihwa ri moriboti kana kiheo wiritwo kagura kana wicitio kaguranira kana wirwo no nginya wikire nguo ndune okiuma ri ukurega gwikira niki gwikira aikoguo niguo muiguaneire aikono muiguaneire ugo tondu riu wendo reke nguteithie ngwire ni utwikite kindu in fact waguo korwo riu wikiritwo thiini wa kiria wa nyamu ino itagwo atia maundu maria ma ta mirimu itagwo national disasters wikirwo hau wendo wikirwo hau udikireo ta kinguki urakiria andu piu atiriri uti kunduroneka wama nworire piu areke nguthekie ngwire nona nona ngituranira mirimu igana na iria uragaga andu Kenya mirimu taru gutwikaga cancer ni uraga makiria ma andu 40 o mwaka thiini wa Kenya mitino ukeru mitino ya barabara ni uragaga andu akuyaga 100 guku bururi-ini witu wa Kenya uke mirimu ingi ta malaria utwikaga ni uraga andu aingi ungituranira namba icio witie namba cia Kenya cia mwaka ucio rathirire ri no ukore andu aingi ara marakwire maroragirwo ni wendo na thirikari ndingiga research iyo kirete ogwe gia kanyumba na wendo niguo uragire andu igugiakira nyumba ria magaikara toneta kirori kiandikitwo atiriri ikiwa mapenzi ya ua sumu ya nini ndwende mundu piu na no ugukua ukorwo ni stress ukwe kijokwe and I'm telling you it is the truth yes adu ingi mana drive into depression maka drive into suicidal thoughts agi maka ukinyariria iroto na cioneki ciao agi makora makaga na makaga disappearance mundu akaga na akaga tikindo kingi ni wendo kauonaga hau mapenzi ati LOV iyo kitu yogope sana it's dangerous in fact jira mundu ndukanetikire gutonya nyumba ya wendo no hinge mirango tigirira ati watonya oro uguo murango ni muhingure na ndirica ci sawa na mekizi wala ndirica no andu ngiumira kugira kukihappen murango ni wecokia rora gitonya ureka haya ndungiurira ni ugukwira utakufia huko I'm telling you